vuga kuko Beya Ego. ari umuvyeyi wawe mu Gisirimba Cyane. Ushobora kumubwira message yihe kuri uyu munsi ko uvuye mu gihugu cyangwa se muri Afrika ariho n'abatuye? Beya niwe novuga ko niwe muntu nigiyeho byinshi cyane mu bijanye na piano ncuranga kuri uyu munsi. Rero ndamusezeye. Azosigara neza nje ngiye muri Australia. Tuzakomeza tuvugane kandi Beya turavugana cyane. Beya turavugana ni inshuti yanje tuzatuganira. None rero azosigara neza ico mwizere shiriya ningeririye. Tuzokomeza dukore akazi neza cyane. Nk'umuvyeyi wawe. Yego. Beya mu minsi ishize wabonye ku ma social media kuri no mihanda dusanzweho ba ibinyamakuru byinshi bimwandika ko hari amafaranga yariye agera ku bihumbi 5 z'amadolari ariganyije umuntu ku bwawe wazakiriye gute ari nk'umuvyeyi wawe ubivuga gute? Bo ibyabaye byarabaye ntaco nabivugaho cyane kuko nta kuri kwabyo nzi. Ego. Ariko arabisobanuye yaranayemeye amafaranga. Nimba yarayemeye niwe ga wayafashe. Jewe gasi sinariye. Ubwo se ugeze muri Australia wumva ufite inshingano kimukira ngo umufashe yari amafaranga kuyishura. Ari biriya tuzavugana na Beya. Yego. Ubwo Beya mu minsi mikeya ushake nimero cyane arazifite nizazi. Hanyuma ni Aimable Nuzi ko hari abantu batanu nisanze umundi nanje ngomba gufata izindi za precaution niyo mpamvu uje nakubaza kuko hariya nta mwenda afite wo kubaza singiye gutanga singiye gutanga kandi atari byo bariya barazi ibindi bintu singiye gutanga just yuko Kararonga se. Sukari gae. Amekeze yae. Sukari. Eze bite? tumeze neza kabisa nta kibazo. Nta kibazo ufite. Nta kibazo na kimwe usibye ko ahubwo mfite kino kimeze nk'akabonge ku mutima se cyangwa umubabaro wo gutandukana n'umuvandimwe cyangwa se abavandimwe twabanye igihe kirekire. Aimable twabanye kuva kiri umwana kuva mu 2007 dushika hariya imusasa twarabanye ari umuririmbyi araroha arahinduka. Yahindutse nyuma yabanje kubaho adahindutse aja guhinduka umucuranzi. Yego. Aho ahinduka umucuranzi yabereye umugisha abantu benshi ababa hano ndetse n'ababa kure. So gutandukana nawe kuri uyu munsi cyangwa se muri kino gitondo z'ukuri njyewe nararanye nawe aho yaraye byarananiye ko ntega imodoka mu gatondo twaranye nawe twaraye twicaye ntitwigeze dusinzira turi kuganira ibintu byinshi bitandukanye. So urumva ko nuko nikomeze muri uyu mwanya ni umuntu udufasha mu rusengero surtout muri departement yacu y'Abayumbe ni igihebe gikuru. Sameza maheri. Cyane gisazini. Yego. Okay, wewe uyumva gute kuba ugiye gusezera abakozi b'Imana baje guherekeza bakoranye umurimo w'Imana ukomeye imyaka myinshi bavuze ngo babonye umukiri batoya kiririmba baragushingira cyane ndabyara umugore aragenda urasigara aransiga none uramusanga. Wowe ndashimira Abayumbe ni ukuri Abayumbe twabanye neza hano twarakoranye imirimo y'Imana myiza kandi
igiye itandukana ndatekereza mu gihugu cyose cy'u Burundi aho ntaragera ni hake tugiye mu bikorwa by'Imana. Jewe na Paulo nkako niko bimeze kuko turi intumwa none abayumbe Bujumbura n'abayumbe bo mu Burundi hose basigare neza tuzabakumbura bizongora cyane kuba utandukana n'abantu mwari bamaze kumenyerana ngiye mu yindi tere umuntu atamenyereye ariko byose Imana izidushoboza n'ubundi uzosubira dutegurire ndizera ko wenda yaduteguriye ibindi bihe wenda bishasha muri Australia tugiye tuzakoreramo tuzabamo ni ngibyo kabisa. Reka mbaze naje Mable aha turi kumwe n'amateleviziyo se cyangwa amacano atandukanye hariho Gashanyi Kera TV hariho Kababo Online TV hariho King Pasi TV cyangwa se Online TV. Rero aba bose bahagurutse ku bwanyu kugira ngo baze kubaherekeza mwiyumva gute uyu munsi wo kuva muri kino gihugu mwerekeza muri Australia? Ni ibintu bidasanzwe ntari niteze mu buzima bwanje sinari ko narimbanye n'abantu neza ni Bujumbura rero kuba mbona abantu bangana gutya baje kumperekeza nje baje kwerekeza cyo ni ikintu nshimira Imana kandi nzora mbazirikana. Yego nyuma y'imyaka ashika kuri 5 utari kumwe n'umuryango wawe se cyangwa urugo rwawe umudamu n'abana ufite abana bangahe? Mfite abana babiri. Yego uriyumva gute uyu munsi kuba ugiye kongera kubana n'umuryango wawe? Sindamenya ko biza gusa hari imbere ariko hano turi uko wiyumva mbega uko ni umunezero ndabona uko nosobanura hano kubera ko gutandukana n'abana imyaka irenga 5 utari kumwe n'umudamu urumva ko ari ibindi bintu bidasanzwe. Ni iki kintu gikomeye wabwira abantu batabana n'imiryango yabo se cyangwa umudamu utabana n'umugabo cyangwa umugabo utabana n'umudamu we kigoye cyakugezeho wumva birababaje ukabaho kumva ko wakwifuriza umuntu wese kubana n'umuryango wiwe? Ni ukubaho mutari kumwe gusa nico kintu numva kigoye kubaho wenyine utari kumwe n'umuryango ico kintu ni nko kwikorera isi ariko icyo nababwira abantu batarahura n'abagabo n'abagore mugende mwizera Imana yego kuko nanje narabitekerezaga ariko nkabura inzira ariko kuri uyu munsi Imana yanciriye inzira ndagiye rero n'abandi basigaye bagende bizera Imana izabahuza nabo vuba cyane. Yego uvuye aha uri umucuranzi kandi umucuranzi mwiza ushize hari ikiganiro nabonye wakoranye na Rabagirana TV ndibaza uvuga ko mu bacuranzi b'igisirimba wemera kandi ukunda uvuga kuko Beya ari umubyeyi wawe mu gisirimba cyane. Ushobora kumubwira message yihe kuri uyu munsi ko uvuye mu gihugu cyangwa se muri Afrika ariho n'abatuye? Beya niwe novuga ko niwe muntu nigiyeho byinshi cyane bijanye na piano ncuranga kuri uyu munsi rero ndamusezeye azosigara neza nje ngiye muri Australia tuzakomeza tuvugane kandi Beya turavugana cyane Beya turavugana ni inshuti yanje tuzatuganira none rero azosigare neza ico mwizere shiriya ningeririye tuzokomeza dukore akazi neza cyane nk'umuvyeyi wawe. Yego Beya mu minsi ishize wabonye ku ma social media kuri no mihanda dusanzweho ibinyamakuru byinshi bimwandika ko hari amafaranga yariye agera ku bihumbi 5 z'amadolari ariganyije umuntu ku bwawe wazakiriye gute ari nk'umuvyeyi wawe ubivuga gute? Ibyabaye byarabaye ntaco nabivugaho cyane kuko nta kuri kwabyo nzi. Yego ariko arabisobanuye yaranayemeye amafaranga nimba yarayemeye niwe ga wayafashe jewe gasi sinariye ubwo se ugeze muri Australia wumva ufite inshingano kimukira ngo umufashe yari amafaranga kuyishura ari biriya tuzavugana na Beya. Yego ubwo Beya mu minsi mikeya ushake nimero cyane arazifite nizazindi
hanyuma ni Aimable muzavugane kugira ngo agire kwibariza kandi kantu kamwe. Yego. Wumva umuziki wawe ugiye kukomeza cyangwa ugiye guhagarika kuko hariya bavuga ko hari ibikorwa byinshi bitandukanye amakampani bituma utabona umwanya wo kujya kuri piano. Wumva uzakora iki ugeze hariya kubw'umurimo w'Imana mu ndirimbo mu bijanye n'ibyo usanzwe gukora mu rusengero? Piano nzayikomeza sinzoyireka nyine nzoja mu bindi bikorwa bindi bisanzwe by'ubuzima busanzwe ariko piano nayo nzayikomeza yego sinoyireka kandi noneho akarusho nzogura iyanje sinzoja gutira sente nzogura iyanje zo biri mu nzu ni ukuvanguranye gahunda yo kugura piano yawe kugira ngo bashe akazi nzoga kuri neza ntari ko ngogwa nibi igihe mvuye wenda mu byo nzoba ndimo nzashika ncomeka. Okay, gira ubutumwa rero ugenera bano bantu bose baguherekeje baje kubana nawe uyu munsi kugira ngo babonaho usezera cyangwa se urira indege werekeza muri Australia. Ubutumwa ndabashimiye ndabashimiye abantu bose ko ndabona n'umucuranzi size mu kanisa ryanje Mugisha nako nahora nkoreramo ndamushimiye. Hanyuma reka maze nitabe abandi bantu iri jambo rimwe mubwira kuri kamera hanyuma azarisigara no bize ko bose ngumuritekereze giranze atekereze by'umubwire cyangwa umubwire ijya asigara atekereza jambo nshobora kubwira gusabirira. Yes, yari umucuranzi mwiza dukunda mu gisagara cya Bujumbura kandi dukunda turi benshi. Hanyuma ijambo rimwe ntegerezwa kumubwira kandi riri necessaire ni ijambo ryo gukomeza umurimo w'Imana iyagiye kandi iyagiye tuzi ko azabera umugisha mwinshi cyane. Abari Australia mwitegura inkingi ikomeye mu makanisa yanyu yose. Hari ijambo birindwe yavuze uko birindwe ameze nikumeze nawe ntubana n'umuryango se cyangwa umudamu wawe ntaba muri kino gihugu atuye muri Amerika nawe yarasizwe kandi yavuze ko ikintu kigoye ngo atari ukubana n'umuryango niko bavuze. Ni ikintu kigoye mu buzima nasanze ni ukubaho utari kumwe n'umuryango wawe. No kubaho utari kumwe n'umugore bihengamure. Oya utari kumwe n'umuryango kuko umuryango urimo abantu benshi. Okay, uvuze umuryango n'undi usize umuryango. Size papa na mama. Si umuryango wawe? Ni umuryango wanje. Ntacu kubwiye ariko. Oya urakimbwiye ariko nabo bazoza. Oya barakimbwiye cyane. Barakimbwiye hasi turabashimiye. Murakoze cyane. Kubwawe Mugisha we uzumva gute? Yewe kuraho byanze. Shogora no ruhege. Kanda. Ndagatwara. Kanda. Mugisha wewe kubwawe uzakira gute kuba utari kumwe n'umufasha? Wewe uzakira gute kuba utari kumwe n'umufasha wawe? Kuba ntari kumwe n'umufasha ni ikintu njyewe tugize iminsi mike dutandukanye ariko kuba utari kumwe nawe ni ikintu kiba kigoye cyane ariko ni ukubyihanganira. Ariko wowe wari utaranabimenyera kubana nawe? Oya kubimenyera byose kutabana n'umuryango gusa biragoye kubera ko iyo muri kumwe nawe niho muba mufatikanyije ubuzima cyane kurusha uko wenda iyo baririye. Ibintu bitatu cyangwa bine wigiye kuri Birindwa ushobora kuvuga ngo izi fact kiniki Birindwa yari inkingi byiza. Ikintu cya mbere Birindwa yari inshuti yanje mu buzima busanzwe. Birindwa twarasabanaga. Kigira kabiri Birindwa ni umuntu wari ukunda aba bacuranzi akenera ko cyane tuzamuka akatuzamura muri ubwo buryo. Kigira gatatu nigiye kuri Birindwa ni umuntu uca bugufi kuri buri muntu wese. Birindwa ni umukozi w'Imana mwiza twemera kandi twubaha kandi amavuta yiwe respect. Ibintu bibiri cyangwa kimwe wabonye kitagenda kitari cyiza kuri Birindwa amubwira ati nubwo ugere kuzahindure kuko nta muntu uburi nenge.
ntawubura inenge ariko kandi jewe nta inenge ziwe zabirindwa ntazoshobora kubona kuri uyu mwanya kubera ko iyo umuntu wamwiyegereje ukamugira inshuti inenge ze uzihindura ukuri kwe yari inenge yiwe nzi kandi ngiye kuyivuga mu nyihangane yego inenge yabirinzwe ngiye kuvuga kandi aranyisa ndabizi azokumva birindwa ndamuzi kuva kera agira inenge yo gucuranga neza akarenzaho ako kantu ko kureza niko narigize nkabwiye kuvuga ko agira inenge bunini oya jewe inenge nta kurenzaho ndibaza ko ni inenge abantu bose bamuziho nari nzi ngo niyo nje nyine ugiye kumbwira ariko iyo ngiyo ni inenge tutagomba no kuvuga kubera ko n'umuntu wese uri hano ariko izo si inenge ahubwo nibyo twomushimira niyo nenge gafite ariko kandi birindwa umukozi w'Imana twemera murakoze cyane ni ugukora subscribe ugakora share ndetse na comment ni channel zitatu hariho agashami Kera TV hariho Kababu Online TV hariho King Pass TV basore na Mugisha pianiste yitwa gute Mugisha pianiste nuko gusa bayisure bakore subscribe ko turabazanira ibintu bishyashya kandi mubyitege ciao murakoze cyane basi yo oya kabisa oya nahagana muri sizeri zishika n'igice turi ku kibuga c'indege ca Bujumbura ni ikibuga cyiza kinini urabona hazuse hasa naho hashaka kugwa nk'imvura ariko urebye ni muci hari igihe habaho urwijiji cyangwa se hakaba ibihe bitandukanye niko kuwukorero uyu munsi niko bimeze hanyuma turi ku kibuga c'indege duherekeje abavandimwe berekeza muri Australia harimo umupianiste uhagurukije abantu benshi usanzwe acuranga injana kuri none isa nitagezweho ariko ikunditse cyane itarimo padi uwo yitwa Aimable Birindwa abantu benshi bashobora kuba bamuzi rero iri ni itsinda ry'abayumbe turi kumwe no murongozi cyangwa ex president w'abayumbe pasiteri akaba n'umupasiteri mu ishengero rya Agape Light Church Viniste Ndatabaye tukabana na Nouveau Marié Rihozagara tukabana na umukonseye umusaza Christian Edingwe tukabana n'umubitsi w'abayumbe hano i Bujumbura rero nagira ngo tubaganirize tuvugane nabo twumve uko bakiriye igenda cyangwa se gusigwa n'umuvandimwe Birindwa yerekeza hariya cyari giye kirekire ndabizi ko bamukoreye gahunda nyinshi nkuko babyita cyangwa se nkuko babivuga mu itsinda ry'abayumbe bavuga ko bamusengeye bagakora gahunda kurangwa ahure n'umudamu wiwe hanyuma nabavuze ariko nanone mushobora kwivuga nibyo harya kwivuga ubuse n'uzamuraho ijwi bwe ngira ngo hazahivuga inka imfizi kanjewe kubwire rero mazina banyita Biganiro Jackson twaje hano ku kibuga gusezera pianiste Birindwa Kwizera Aimable yego kuko mubizi ni umucuranzi cyane kunze kutwitaba amateraniro ya gatatu y'abayumbe ubwo rero yagize urugenzi rwo kuja muri Australia tuzabaye byiza rero kuko tuza kumusezera hano bwa nyuma kubana muri Afrika birashoboka ko tuzongera kubonana nawe ikindi gihe kitazwi ariko byenda bizakunda hanyuma rero n'ibyishimo cyane kuko agiye gusa dusigiye irungu yari umucuranzi mwiza dukunda wacurangaga ibintu bishyashya by'umurya ikidari tukacumva ubibona n'iby'agaciro kuko agiye ariko kandi twabanye neza nawe kandi kubana neza nawe natwe rero byabaye byiza ko tuzinduka muri iki gitondo kare kare kugira ngo tumusezere ubwo rero wagira urugenzi rwiza kandi azakomeza umurimo w'Imana iriya tuzangira mu kindi gihe urakoze
murakoze cyane. Hanyuma umuvandimwe nawe ijambo ushobora kuvuga uwinibwira n'abantu kugira ngo bakumenye uriwe n'umurimo ukora nyine, kuko n'itsinda ry'abayumbe. Ndakeka ko bari bamaze kubivuga, banita Edingwe Christian. Ndi umwe nanje mu bakorana n'abayumbe cyangwa se uba mu itsinda ry'abayumbe. Yego. Wakoreraga i Bujumbura. Twazinduwe hano ku kibuga cy'indege kubwo gusezera umuvandimwe Birindwa. N'umucuranzi waruzwi mu buryo bwo gucuranga igisirimba. Uriya gucuranga ni kimwe no gusigwa ni ikindi. Yego. Yari umucuranzi mwiza wahawe amavuta yo gucuranga amateraniro agasusuruka. Ni ukuvuga ngo yari afite ibintu bibiri icyarimwe, yari umucuranzi akaba anasize. Yari asizwe, yari afite amavuta. Yari ari kumwe n'Imana. Yari ari kumwe n'Imana. Mu buryo yacuranga, iyo tumubonye kuri sente twahitaga twumva kuko igitaramo kigiye kubohoka. Ubwo rero yari afite iryo shaka ryo kubohora igitaramo biciye mu muziki. Hanyuma rero kuba hano kwacu no kumusezera kuko twari tubana, ariko kandi umuryango wiwe uri muri Australia. Ibi ni byishimo ni niteka kuba Imana imucira inzira kugira ngo asange umudamu we. Rero icyo tumwifuriza nk'abanyamasengesho no gukomeza muri iyo mpano Imana yamuhaye. Ajane icyo gikorwa ntakareke ntakanagitakaze. Abasanze umurimo muri Australia ari umurimo. Hariyo abayumbe bazamwakire, bamwakirane urukundo. Kandi umuvandimwe tumwifurije umugisha kumana n'amahirwe muri Australia. Mu bacuranzi benshi bari kuri no musozi cyangwa se hano mu gisagara cya Bujumbura, utekereza wumva wasigara mu mwanya wa Birindwa ku bwawe ni benshi kandi bose baracuranga, uwo wumva ni nkande? Abacuranzi bose baracuranga neza. Kandi ngize ngo mvuge umwe cyangwa babiri naba mbikoze amafuti. Ariko amaze kuvuga ko Birindwa yacurangaga kimwe n'abari kumugana avuga ngo uvuze ko Nyirirwo yapfuye ntabwo aba ari umwishi. Uvuze ko Mugisha atazi gucuranga ntabwo uba ari wowe umwigishije piano. Mu bacuranzi dusigara uko bose bari hano Bujumbura bacuranga neza kubera kuko babanye na Birindwa. Ni ngukuntu wombwira ngo ese ko ngiye muri Amerika abayumbe basigaye basigaranye nde? Kubera ko twakoreye hamwe injyana bari imwe, kode nimwe. Abacuranzi asize bose bari bafitanye kode imwe. Turizera kuko nabo Imana iza kubadusingiriza tukazakorana neza. Ariko bwana Christian, abantu benshi bakubona kuri social media bazi ko udakunda padi cyane, ukunda umujya wikidari, kandi niwo Birindwa ya focusingagamwe cyane. Kuba agiye kandi abandi bakaba bakoresha padi cyane, Moses, Sabune, Faustin, Dr Machara, Mugisha, abo bose bakoresha padi, ku bwawe wumva utatakaje ikintu gikomeye? Okay, sinobyita ko natakaje kubera kuko no Mugisha kuri Birindwa kusanga umudamu wiwe, kuko twese nibyo twifuzaga. Ariko kandi mu bijanye n'ubufatanye bw'uru rugendo atwatakaje kubera yari inshuti kandi yaramaze twari tumenyeranye mu gitaramo. No kuvuga ngo mpagurutse yarazaho akora kugira ngo nakira Imana, kuko nawe ashobora kubona abandi nabo yarandi yaramenyereye. Buri wese mu curanzi yo mwabanye azamenya uburyo abacurangira. Kuvuga ngo abayumbe baza abacuranzi n'abacuranzi barabazi. Ariko kandi ndidutakaje kubera kuko tuzi kuko adusigiye abandi bavandimwe. Kamugisha ubu nyine bari basigaye birorosa ishuka imwe. Ni ukuvuga ngo rura rutoki rwiwe yarusingirize Mugisha. Birindwa yaragiye ariko asize urutoki Burundi ntabwo rwacitse, ahubwo nuwo yabanye nawe ashobora kuba acuranga cyo kimwe neza nawe. Hanyuma wewe bwana bimeze bite? Meze neza. Wowe uri umuntu mushashe niko navyita mu mafamiye, nukiba umugabo, bimeze bite se mu rugo, bimeze bite? Ariko nsanzwe ndi umugabo. Wari usanzwe uri umusore, wari usanzwe uri umuhungu, ubu rero warubatse wabaye umugabo? Narubatse ndi umugabo, ariko si yose ije twaje guherekeza Birindwa. Ariko byose ni entertainment, tubikomozaho tukabivugaho.
kandi nibaza ko ari umugisha. Ni umugisha ariko tuganire kuri sije ya Birindwa niyo. Kusa nuri gutinya urugo. Umugore kera arakubangamiye ndabwo akunda kumuvuga Umugabo umwe yaravuze ngo abagabo bose barahajwe kera narahaje. Okay, hanyuma wewe ndabizi ko umuvandimwe Birindwa mwabanye igihe kirekire mu Ngagara ndetse hafi na hafi mwarasangiye mwaragendanye mwarabanye mwakundaga biyare mwese kuko ano mukino akunda kubgawe uzakira gute uyu munsi kuba agusize agiye kwerekeza hariya muri Australia asanga urugo rwiwe. Zukuri ni ibintu twasengeye kuba Birindwa yogenda twabanye mu buzima bwose novuga bushoboka bwa hano mu gisagara twasangiye ibitoya n'ibinini ubuzima bubi n'ubwiza twabanyemo Birindwa za hano Bujumbura nije wamwakiriye twabanye ku gitanda ibihe birebire kubageze kuri no ntambwe biranshimishije rwose kandi nico cari cifuzo ko yosanga umuryango wiwe bakabana kubageze muri no ntambwe ko timwe ndababaye mu mutima kuba ntandukanye n'inshuti kwibihe ariko iyindi kote n'ibyishimo kuba asanze umuryango ubundi kubwa mwene data Australia yakiriye umugisha yakiriye umuntu udasanzwe umucuranzi mwiza umuntu uzi kubana n'abantu cyoneye kuri iyo ntambwe ya Birindwa turashima Imana kuko mukiri inzira murakoze. Ushobora kubwira iki madame we Diane ndabizi ko harubwo yaraherutse no muri imyaka ishize yaje kubaramutsa mwagiranye ibihe byiza mwarabanye yeri kumwe n'umwana we ushobora kumuha message yihe kuba agiye kongera kubana n'umugabo we hafi message ushobora kumugenera niyihe? Message tayinde message ni ibyishimo agiye kongera kubana n'umugabo nandi mahirwe bari babiri kandi bari umuntu umwe kubera kubana mu bihugu bitandukanye. Yego rero ndabizi nawe aramwiteguye bikomeye. Murakoze. Okay, pastor bimeze bite? Uyu munsi kuba utandukanye na mucuranzi Mable Birindwa niyo turi kuvuga uyu munsi ndetse ari kumwe n'abandi bavandimwe bajanye muri Australia kubgawe uzakira gute mwarakoranye mwabanye hafi kubgawe uzakira gute? Uzakiriye neza cyane Birindwa bashe kujana n'umugore asanze umugore ni ikintu ciza cyane kuko Birindwa n'umwana mu bintu bibiri umwana twari tuyoboye n'umwana twareze kandi yari amaze igihe atari kumwe n'umuryango we ariko kuba uyu munsi ageze umugisha wo gusanga umuryango tuzamuri Imana icubahiro kuko yabikoze. Ariko hari abavuga ko mwese ritunga bashumba abacuranzi babangamira kubera ko batifata nk'abandi ba Kristo mu rusengero ahubwo basa nabaje mu kazi agacuranga ariko agakenera umushahara muzakira gute cyangwa se babivuga hiki? Oya yo na makuru y'abantu ariko bashumba n'abacuranzi tubanye neza cyane abo n'abantu bazababesha ariko dusanzwe tubanye neza kandi tubakorera ibihembo bakorera ni bimwe twese dutegereje nuko bakorera Imana. Yego. Okay, murakoze cyane pastor kumwihariko ngira ngo basangiye amaraso hafi ese uri umushonga? Oya ndahurwa. Murakoze cyane no gukomeza mugakanda subscribe hanyuma Birindwa bashaka kumutunga kamera tumuherekeza kugira ngo